Текст из древнетюркских рунических надписей с местечка Элегест. Художественный перевод Александр Александрович Доржай. Композитор Оксана Тюлюш. Көжелер. Oksana Tülüş, Standing Stones. Orduda calı жарыштан гыналарым, оолдарым, силеримден халак чарылдым. Чүссережим сүллүгмөге күжү биле, чүссерге удур толушкаш, өлүп чарылдым. Gökderde hünnü ayını eskerbedim, Hölben cerden silerimden halak çarıldım. Hanımga elimge çorgarap bökbedim, Şırgaydı men dört tağını çılgımda var, Çıra sayak ses tavanım alımda var. Mungarap dengerep, mungculup da çorbadım. Mungaralga tıkka durgan hımalыстым. Хинжеңір нағлаш чоруй, Өрлерім соғынарлы қалбақ құрым, Қазырғыдай жүгірік аттарым, Қара жыл жоным, Сілер бүгіден çarıldım. Siller bugden çarıldım.